Pemirsa ring pengerauh mudik lebaran warsane mangkin keanggen oleh pemerintah desa, utamanya nih desa-desa wisata untuk nincapang perekonomian desa. Potensi Indonesia patut kelimbagang pindah ke pengupaya nincapang pengerauh wisata, ring tengahin agangnya nih pengerauh pemudik saihang sarang warsane lintang. Lianan punika Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar ngican apresiasi ring sajroning prakanti pantaraning Bank Indonesia BI sareng Kemendes PDTT antuk laksanayang penukaran uang. Parikrama inucap manut dane sidang wantu kramani nukar jinah dados jinah anyar antuk kalimbakang majang keluarga miwah braya ritat kala lebaran. Sayan akeng nyane panglimbakan Cina ring daerah ritat kala lebaran indika inucap majanten sida nyokong ekonomi krama desa sayan ngelimbak. Asa punika taler sektor usaha kecil dan menengah UKM taler nyansan tumbuh saha pariwisata saya nincap. Santukan kerauhin oleh krama sane mikelingin lebaran sareng keluargan ipun. Pamuputnya nih sumber-sumber ekonomi ring daerah taler sida ngelimbak becik. Ring kalah inucap dani taler ngaresti tiang mangdani perjalanan mudik war sekali lipat likur puniki sida memargi antar mangde kramo sida muali maswagina miwah selamat. Bali Pos nguningayang.